Belren News. Mapungo. Karochidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhadzulapo vha Brazil vha nga kona u fhaṱa sisiteme yo khwaṱhaho ya zwiḽiwa. Izwi ndi u ya nga tsedzuluso ntswa yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Nature Food. Ngudo yo bvisela khagala uri vhadzulapo vha tea u ṱuṱuwedziwa u ḽa zwiḽiwa zwa lwanzheni. Vhasedzulusi vha khou anganyela uri vhathu vha miḽioni dza 10 a vha khou wana pfushi dzo teaho. Tsedzuluso yo wana uri tshikalo kati tsha u ḽiwa ha zwiḽiwa zwa lwanzheni tshi fhasi ha hafu ya tshikalo tsho themendelwaho na uri hu na ṱhahelelo ya pfushi dzi fanaho na vitamin A. Belren News i khou tikedza vhoramabindu vhaṱuku vha vhembe nga u vhafha tshikhala tsha u ḓirengisa. Kha vha ri kwame kha 060 848 2541. Vhaṅwe vha vhoramabindu vho no ḓirengisaho ndi vha tevhelaho. Ava ndi vho Magoda Tenda Mudzimu vha wanala hanefho Thohoyandou zwavhuḓi vhuḓi nga vhudzulo vha bva hanefha Tshisaulu. Hafha Thohoyandou ndi muthu ane a vha a khou ḓiphandela ndi khou ḓihasilela uri na nṋe ndi kone u ḽa ndi khou shavha u dzula ndi vha ndi khou rengisa zwithu nga vho mabandra vho zwipatshi u ya nga u fhambana nazwo, mishonga ya mabete, miṅwadzi zwoṱhe uri na nṋe ndi kone u tshila vho fana na vhaṅwe vhathu. Ndi hafha noni Thohoyandou ndi nga vha ndi khou kokodza ṅwaha wavho 16 ndi hafha ndi khou mona hanefha Thohoyandou ndi khou ḽa nga zwezwo zwa mabandra na zwezwo zwa miṅwadzi. Muthu ono khou vhuyeleswa kha bindu ḽanga a hu na muṅwe nga nnḓa ane muṋe ngori ndi khou kona u renga mugayo, vhana vha ḽa, nda vha rengela zwiambaro zwezwo zwa majamburusela vha ambare vha aluwa vha ye tshikoloni. Zwavhuḓi vhuḓi nṋe nda nga tou wana zwezwo zwiṱukuṱuku vho plus minus 25,000 thi ndi vhona u nga ri bindu ḽanga ḽi nga aluwa ngoni ngauri ndi nga kona khamusi u wana tshiṱoko tshine tsha vha tshinzhi nda kona u alusa bindu ḽanga lune nda kona u thola vhona muṅwe muthu a kona u shuma na ene a sapota vhana vhawe. Ndanda dzina ḽanga ndi Mulaudzi Tendo. Bindu ḽanga ḽi wanala Mulenzhi Ngovhela hafhanoni next to Murara Bridge. Zwithu zwine nṋe nda vha ndi khou ita zwone ri vha ri khou foroma zwidina zwa semende. Kha zwidina hezwo ri na maxi block ine ya vha uri i tshimbila R350. Ri vha ra vha na stock brick ine ya vha i khou tshimbila R160. Ndi na 5 years ndi khou rana i business. Vhathu vhane vha vhori vha vhuyelwa kha i business yanga ndi miṱa i shayaho. Ri vha na miṱa ine nda vha uri ndi vha ndi khou i ṱhogomela nga dzi needs nga zwine vha khou ṱoḓa zwone ri a kona u vha providela. Then again kha shango ḽine ra vha ri khou ita business khaḽo around September ri na project ine nda khou nyanga uri ndi ite. Ndo ḓivhudza uri ndi provide zwidina kha community huye hu fhaṱiwe toilet Mavhidani. So zwine nda vha ndi khou provide ngazwo ndi ḓovha ndi khou vhafha zwidina, ndi ḓovha ndi khou vha fanda nga zwidina uri project iye phanḓa. Thuso ine nṋe nda khou ṱoḓa ndi khou humbela u thusiwa nga tshelede ine ya vha uri i ḓo kona uri ri kone u renga zwishumiswa like vhoma 400,000 ine ya vha uri ri nga kona uri ri wane ṱiraka, ri dovhe ri renge na tshiṅwe tshiṱoko uri mushumo u ye phanḓa, community i sale i khou benefita. Ndaa. Nṋe ndi pfhi Munye Ṱhonifho Florence, ndi wanala kha ḽa Nzhelele Sani mara ndo bebwa kha ḽa Nzhelele Hamatsa. Bindu ḽanga ndi vha ndi khou ḽi rengisa online, ndi vha ndi khou rengisa online lune ndi a kona u swikelela vhathu vhoṱhe na vhane vha vha kule. Nṋe ndo thoma business yanga nga March 2026. Ndi vha ndi tshi khou rengisa furniture i ngaho masofa, dzi wardrobes, dzi chester drawer na zwiṅwevho zwo yaho nga u fhambanana.
Ano vhuyelwa ndi lushaka ngauri ndi khou rengisa furniture yo khwaṱhaho nga mutengo wa fhasi lune zwa zwino muthu muṅwe na muṅwe u vho kona u swikelela. Nda dovha hafhu nda ita free delivery kha mashango ane a vha tsini, delivery i vha mahala. Kha sia ḽa tshelede ndi nga si ḓo amba uri ndi nga ṱoḓa u thuswa nga vhugai, mara yone thuso i khou ṱoḓea ngauri ndi kha ḓi shotha nga zwifhaṱo. Ndi kha ḓi shotha nga zwifhaṱo fhethu ho fhambananaho. A guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Kulu. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrand Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrand Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.